Ćao svima, dobrodošli u još jedan Panda kviz. Sa nama vas očekuju zanimljiva pitanja, brzi izazovi i sjajna zabava za celu porodicu. Za današnji kviz se dobro pripremite. Pogađamo zastave iz celog sveta, od najlakših do najtežih. Imamo neverovatnih 150 pitanja i 10 sekundi za odgovor. Ukoliko želite da vidite i vaše ime u sledećem Panda kvizu, pošaljite neki sjajni komentar. A sada krećemo na prvo pitanje. Pogodi zastavu. To je Srbija. Čija zastava je na slici? Bosna i Hercegovina. Kojoj državi ova zastava pripada? Hrvatska. Da li ti je ovo poznato? Crna Gora. Možeš li da pogodiš? Severna Makedonija. Država sa ovom zastavom je? Ovo je Nemačka. Pogodi zastavu. Slovenija. Čija zastava je na slici? Austrija. Kojoj državi ova zastava pripada? Švajcarska. Da li ti je ovo poznato? Sjedinjene Američke Države. Možeš li da pogodiš? Švedska. Država sa ovom zastavom je? Italija. Pogodi zastavu. Francuska. Čija zastava je na slici? Norveška.
Kojoj državi ova zastava pripada? Slovačka. Da li ti je ovo poznato? To je Rumunija. Možeš li da pogodiš? Turska. Država sa ovom zastavom je? Australija. Pogodi zastavu. Holandija. Čija zastava je na slici? Grčka. Da li je neko bio tamo? Kojoj državi ova zastava pripada? Belgija. Da li ti je ovo poznato? Mađarska. Možeš li da pogodiš? Kanada. Država sa ovom zastavom je? Japan. Pogodi zastavu. Brazil. Čija zastava je na slici? To je Kina. Kojoj državi ova zastava pripada? Ujedinjeno kraljevstvo. Da li ti je ovo poznato? Južna Afrika. Možeš li da pogodiš? Indija. Država sa ovom zastavom je?
Meksiko. Pogodi zastavu. Argentina. Čija zastava je na slici? Južna Koreja. Srednji nivo. Egipat. Ko je letovao tamo? Da li ti je ovo poznato? Novi Zeland. Možeš li da pogodiš? Portugal. Država sa ovom zastavom je? Češka Republika. Pogodi zastavu. Španija. Čija zastava je na slici? Rusija. Kojoj državi ova zastava pripada? Saudijska Arabija. Da li ti je ovo poznato? Tajland. Možeš li da pogodiš? Nigerija. Država sa ovom zastavom je? Pakistan. Pogodi zastavu. To je Indonezija. Čija zastava je na slici? Maroko. Kojoj državi ova zastava pripada? Vijetnam. Da li ti je ovo poznato?
Kolumbija. Možeš li da pogodiš? Ukrajina. Država sa ovom zastavom je? Poljska. Pogodi zastavu. Filipini. Čija zastava je na slici? Kenija. Kojoj državi ova zastava pripada? Ovo je Peru. Da li ti je ovo poznato? Finska. Možeš li da pogodiš? Čile. Država sa ovom zastavom je? Bangladeš. Pogodi zastavu. Venecuela. Čija zastava je na slici? Izrael. Kojoj državi ova zastava pripada? Alžir. Da li ti je ovo poznato? Malezija. Možeš li da pogodiš? Irska. Država sa ovom zastavom je? Singapur. Pogodi zastavu. Kuba. Čija zastava je na slici?
Ekvador. Kojoj državi ova zastava pripada? To je Tunis. Da li ti je ovo poznato? Šri Lanka. Možeš li da pogodiš? Bolivija. Država sa ovom zastavom je? Etiopija. Pogodi zastavu. Urugvaj. Čija zastava je na slici? Nepal. Kojoj državi ova zastava pripada? To je Gana. Da li ti je ovo poznato? Litvanija. Možeš li da pogodiš? Malta. Država sa ovom zastavom je? Panama. Pogodi zastavu. Letonija. Čija zastava je na slici? Jordan. Kojoj državi ova zastava pripada? Estonija. Da li ti je ovo poznato? Dominikanska republika. Možeš li da pogodiš? Liban. Država sa ovom zastavom je?
Luksemburg. Pogodi zastavu. Kamerun. Teško. Gvatemala. Čija zastava je na slici? Honduras. Kojoj državi ova zastava pripada? Island. Da li ti je ovo poznato? Kostarika. Možeš li da pogodiš? Katar. Država sa ovom zastavom je? El Salvador. Pogodi zastavu. Bahrein. Čija zastava je na slici? Paragvaj. Kojoj državi ova zastava pripada? Kipar. Da li ti je ovo poznato? Nikaragva. Možeš li da pogodiš? Oman. Država sa ovom zastavom je? Uganda. Pogodi zastavu. Tanzanija. Čija zastava je na slici? Obala Slonovače. Kojoj državi ova zastava pripada?
Zelenortska ostrva. Da li ti je ovo poznato? Demokratska Republika Kongo. Možeš li da pogodiš? Senegal. Država sa ovom zastavom je? Zambija. Pogodi zastavu. Zimbabve. Čija zastava je na slici? Moldavija. Kojoj državi ova zastava pripada? Belorusija. Da li ti je ovo poznato? Angola. Možeš li da pogodiš? Jermenija. Država sa ovom zastavom je? Mozambik. Pogodi zastavu. Gruzija. Čija zastava je na slici? Bocvana. Kojoj državi ova zastava pripada? Azerbejdžan. Da li ti je ovo poznato? Madagaskar. Možeš li da pogodiš? Kirgistan. Država sa ovom zastavom je? To je Ruanda. Pogodi zastavu.
Kazahstan. Čija zastava je na slici? Namibija. Kojoj državi ova zastava pripada? Uzbekistan. Da li ti je ovo poznato? Malawi. Možeš li da pogodiš? Tadžikistan. Država sa ovom zastavom je? Gabon. Pogodi zastavu. Turkmenistan. Čija zastava je na slici? Mali. Kojoj državi ova zastava pripada? Mongolija. Da li ti je ovo poznato? Benin. Nemoguće. Laos. Možeš li da pogodiš? Togo. Država sa ovom zastavom je? Mjanmar. Pogodi zastavu. Gvineja Bisao. Čija zastava je na slici? Kambodža. Kojoj državi ova zastava pripada? Sierra Leone. Da li ti je ovo poznato?
Brunej. Možeš li da pogodiš? Burkina Faso. Država sa ovom zastavom je? Butan. Pogodi zastavu. Mauritanija. Čija zastava je na slici? Istočni Timor. Kojoj državi ova zastava pripada? Niger. Da li ti je ovo poznato? Papua Nova Gvineja. Možeš li da pogodiš? Čad. Država sa ovom zastavom je? To je Surinam. Pogodi zastavu. Gvajana. Čija zastava je na slici? Komoros. Kojoj državi ova zastava pripada? Džibuti. Da li ti je ovo poznato? Ekvatorijalna Gvineja. Možeš li da pogodiš? Eritreja. Država sa ovom zastavom je? Centralnoafrička republika. Pogodi zastavu. Burundi. Čija zastava je na slici?
Lesoto. Kojoj državi ova zastava pripada? Sejšeli. Da li ti je ovo poznato? Esvatini. Možeš li da pogodiš? Kiribati. Država sa ovom zastavom je? Sao Tome i Principe. Pogodi zastavu. Solomonska ostrva. Čija zastava je na slici? Vanuatu. Kojoj državi ova zastava pripada? Mikronezija. Pišite nam u komentaru u kojoj državi vi živite. Možete kliknuti na levi ili desni istaknuti video i uživati u ostalim izazovima. A ne zaboravite i da nas lajkujete i zapratite za još zabavnih kvizova.